Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Tuhan berikan di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab 1 Samuel 4. Ajarilah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa, dan tuntunlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peti perpadanan Itaban. Tupung pulung mekalak Filisti guna merangi Israel. Makan darat bangsa Israel ngelawanca. Ibahan kalak Israel ingan nak erkemah i Ebenezer. Janah kalak Filisti i Ape. Reh kalak Filisti nerangsa janah kenca jadi perang mesangat italu kena bangsa Israel. Lit ibunuhna kira-kira 4.000 kalak ibas mbal-mbal ingan pertempuran Kenca tentara singgeluh dengah mulih ku ingan erkemah nina pemimpin Israel. Engkain dia maka iplepas Tuhan kita italukan kalak Filisti sendah. Otalah silegi peti perpadanan Tuhan kusilo. Gelah berkat ia ras kita jenari iklinina kita ibas musuh-musuh tanari. Maka isuruhna pertenahan kusilo. Ngelegi peti perpadanan Tuhan, sing gambarkan kursi kemuliaan Tuhan si mada kuasa. Janah duana anak Eli, Hopni ras Pinehas ikut reh ras peti perpadanan Kenca peti perpadanan ersurak kel bangsa Israel alusora megang perbandriahna ukurna, seh maka kumeter tanah ibahanna. Kalak Filisti megi sora ersura janah nina. Begikanlah sora ersura ibas kemah bangsa Heber. Kai ngeertina kencak enggo treteh manbana. Maka peti perpadanan Tuhan enggo seh ibas ingan bangsa Heber erkemah. Biar ia jenari nina. Sada di bata enggo reh ku ingan kalak erkemah. Nainari la enggo pernah jadi bagenda manbanta. Isekin ngasup klinik kita ibas di bata si megegeh ia mekap di bata si menuhi kalak Mesir igurun pasir. Piharkanlah ukurndu o kalak Filisti erperanglah bagi dilaki adilang tentu kita jadi budak bangsa Heber bagi nai ia jadi budak maka erperanglah bagi dilaki. Maka iserakan bangsa Filisti erperang jenari italu kena bangsa Israel. Kiam krina kalak Israel ku rumahna. Enteremkel kalak si ibunuh 30.000 kalak tentara Israel. Peti perpadanan di bata itaban kalak Filisti. Janah anak-anak Eli Hopni ras Pinehas mate duana. Kematen Eli sekalak dilaki suku Benyamin kiam ibas ingan erperang enari terus kusilo janah seh ia isilo ibas wari ekang. Guna nuduhkan Atena ceda, itcaing kena wisna, janah itama kena tanah ibas takalna. Eli tuhu-tuhu aru kel Atena, karena peti perpadanan sangana kundul ibas bangku-bangku i tepi pasar. La ngadi-ngadi natap kempak pasar ipebelang kalak ndai berita ibas kuta Jenarinderkuh ia krina perban biarna. Ibegi Eli sora gejek maka nungkun ia nina. Engkai maka gejek kel pedas-pedas kalak ndai ndahi Eli guna nurikan berita manbana. Eli genduari enggo siwah 28 tahun umurna janah menam sitik pela nailit pengidahna. Nina kalak ndai aku enggo lompat ibas pertempuran nari janah terus ndai aku kiam ku jenda. Isungkuni Eli ia nina, kai kin si jadi anakku, ngaloi persuruhan dai nina, Israel enggo kiam ibas bangsa Filistinari, mesangat kel ketalunna, tambah si anak endu Hopni ras Pinehas enggo mate, janah peti perpadanan di bata enggo itaban. Kenca iblaskan kalak ndai peti perpadanan bulak minter Eli kupudi ibas inganna kundul nari deherkan pintu gerbang. Perban enggo ia metua kel rasembur kape maka pergulingna erbahansa penggel kerahungna jenari mate. Ia jadi pemimpin Israel 40 tahun dekahna. Kematen dehara Pinehas si engombalu. Permain Eli dehara Pinehas sangana mehuli kulana. Janah menam seh paksana mupus. Asum ibegina maka peti perpadanan di bata enggo itaban. Janah bengkilana Eli ras perbulanganna enggo mate. Minter mesui akapna jenari mupus ia. Nandangi ia mate diberu sinampati ngatakan manbana nina. Piharkan ukurndu enggo ipupusndu skala anak dilaki. Tapi lanai di Atena janah la ia ngeloi. Ibahanna gelarna anak ndai ikabot sabab nina. Kemuliaan di bata enggo nadingkan Israel. Si maksud kena erkite-kitekan peti perpadanan di bata enggo itaban. Perbulanganna ras bapa perbulanganna enggo mate. Kemuliaan di bata enggo nadingkan Israel erkitekan peti perpadanan di bata enggo itaban nina.
Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.